Bang, Hmm. abang tahu nggak arti abusi urang gasin? Kalau bahasa Indonesianya apa? Nama itu. Abu, orang tua. Si, kakek. Gasin, miskin. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Abu, orang tua. Si, kakek. Gasin, miskin. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia Ah. Apa? kakek Abu, tunggu dulu. Abu orang tua. Si kakek. kakek Mana lah? enggak, maksudnya nampak ada ngajar-ngajar gitu maksudnya. Enggak masalah. Enggak, abu orang tua. Kakek. Oh, si kakek. Miskin. Oh, gasin miskin. Kalau digabungin semua kakek orang miskin, kakek tua. kakek tua miskin. Jadi kalau bahasa Indonesianya, bahasa Acehnya abusi ureng gasin. Berarti ureng itu orang. Oh, berarti kalau bahasa Indonesia tahu bang, orang tua. Oh, kakek tua orang miskin. Kakek tua orang miskin. Abusi abu orang tua, si kakek ureng orang gasin miskin. Berarti artinya, coba artinya apa? Kakek apa? Kakek tua orang miskin. Aneh-aneh ya. Kalau ule garing, kepala ikan teri. Kalau bahasa Indonesia aja kepala ikan teri ya. Jadi gitu deh bang.